ngushyizemo hari ikibazo. Okay. uyu nguyu ari muri ibi twaranamufashe tukwereka rero ukuntu iyo ashaka kugira ngo ayigaragaze nkaho nta kibazo afite abikora agahita akazirikiraho yashaka kuyifunga kuyihisha akongera akakarekura abikora atwaye moto ntabwo bimusaba guhagarara ugiye kurekura buhoro buhoro Yego. mumbwire ni kaba kageze kagezeho uretse Barongera ose ngo gakufa. ntushyire mari Wenda fata ikiganza gusa. Nakahubwo kuko ubu si yibaho dore yasibya ndashaka kwereka yaraharuye kugira ngo ntigaragare iyi ngiyi none iyo ni inkorano 100%. Iyo ni inkorano 100%. Urabona mu mvo ndaye ndakwereka kandi twamaze kubivugana hejuru mva ngwino ufata ibi ngibi do iyi na plaque nk'izi nzifashe gutya nta kibazo gutya nakoresheje na otokora reka ndebe inyuma reba dore biranomoka amotokora no yakoresheje yarometse ugira ngo cye mana we wakishyira n'ibindi ariko n'ubu niko byari urabona yarasize yarasize noneho yihimbira ibindi Bare nyuma we none yarawucimbuyeho bana. iki ndebera nk'iyi plaque vraiment ayikoreza imizigo iyi ubu hita ubona ko uyu nguyu we ni ba bandi turwana nabo bashyiraho ibintu ugasanga yashyizeho J arakuba iba O urabibona bomba yikunda yari iyahindura F hari indi rero bafite akagozi bagiye kuzana akurura ryo urayiguha yakaga broke izi zigiye zifite ibibazo ibyo rero nuko ari mu mvura ariko reka duhere ku murongo kuko ntabwo